Dobrodošli na kanal Životna sila. Trešnje. Evo 6 razloga zašto da jedete trešnje. Vlakna. Dijeta bogata vlaknima podstiče zdravu telesnu težinu. Poboljšava zdravlje creva i smanjuje rizik od holesterola i srčanih bolesti. Srce. Istraživanja pokazuju da polifenoli mogu igrati ulogu prevencije srčanih bolesti, smanjujući upalu i promovišući zdravu funkciju arterija. Jedna studija Američkog udruženja za srce čak je povezala veći unos antocijanina sa nižim rizikom od srčanih udara kod mladih ljudi i ljudi srednjih godina. Prevencija. Trešnje su bogate antioksidansima poput elaginske kiseline, antocijanina i vitamina C, koji, čini se, nude određenu zaštitu protiv raka. Antiupalno dejstvo. Imate bolne mišiće ili zglobove? Istraživanja pokazuju da su trešnje bogate antocijaninima koji se bore protiv upale tkiva na isti način kao i lekovi poput ibuprofena i naproksena. San. Trešnje su prirodni izvor hormona melatonina koji pomaže u kontroli unutrašnjeg sata vašeg tela i promoviše zdrave oblike spavanja prema Američkoj nacionalnoj fondaciji za spavanje. Pokušajte da pojedete malo trešanja pre nego što se pripremite za san. Giht. Pacijenti sa gihtom koji su, uzimajući redovne lekove, jeli 3 obroka trešanja tokom 2 dana, imali su do 75% manje verovatnoće da imaju napad gihta u poređenju sa onima koji nisu jeli voće, prema istraživanju Univerziteta Boston. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.